Counter number 15. You have a lot of process the canal. How do you certify that? Yes, sir. I want to go copy. வணக்கம் ஆய்போவான். இன்றைய நிகழ்வின் பிரதம அதிதி அம்பாறை மாவட்ட செயலாளர் அனுபம மங்கள விக்ரமாராய்ச்சி முன்னாள் கல்முனை பிரதேச செயலாளர் அவர்களை அன்போடும் இன்முகத்தோடும் வரவேற்றுக் கொள்வதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். It is a great honor and privilege for me to warmly welcome Mr. Anubama Mangala Vikramarachi, District Secretary of Ambara, to this occasion. Hello. என்ன அவசரப்படுறீங்க? வருங்க, நம்மளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட சாமான் இருக்கும். சாப்பிட்டு முடிஞ்சது ஒரு அஜயலாம், சாப்பிட்டு முடிஞ்சது ஒரு அஜயலாம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வணக்கம் ஆய்போவான். இலங்கை ஜனநாயக சோசியலிச குடியரசின் அதிமேதகு ஜனாதிபதி அவர்களின் டிஜிட்டல் ஸ்ரீலங்கா எண்ணக்கருவின் கீழ் மக்களுக்கு விரைவான வினைத்திறனான உன்னதமான சேவையினை வழங்கும் நோக்கில் கல்முனை பிரதேச செயலக முன் சேவை அரங்கில் மேம்படுத்தப்பட்ட இணையவழி சேவை இன்றைய நிகழ்வின் பிரதம அதிதி அம்பாறை மாவட்ட செயலாளர் அனுபம மங்கள விக்ரமாராய்ச்சி அவர்களினால் உத்தியோகபூர்வமாக ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது. அந்த வகையில் இன்றைய நிகழ்வுக்கு வருகை தந்துள்ள அனைவரையும் அன்போடும் இன்முகத்தோடும் வரவேற்றுக் கொள்வதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். நிகழ்வுகளை ஆரம்பிக்கும் முகமாக முதலில் இறைவணக்கம், எல்லோரும் ஒரு நிமிட இறைவணக்கம் செய்யுமாறு அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். நன்றி அனைவருக்கும். அதனை தொடர்ந்து தேசிய கீதம் இசைக்கப்பட இருக்கின்றது. எல்லோரும் தேசிய கீதத்துக்கு மரியாதை செலுத்துமாறு அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.
நன்றி. இன்றைய நிகழ்வின் வரவேற்பு உரை இடம்பெறவிருக்கின்றது. அந்த வரவேற்பு உரையினை வழங்குவதற்காக கல்வி பிரதேச செயலக கணக்காளர் எங்களது அன்புக்குரிய KMS அமீர் அலி சார் அவர்களை அன்போடு வழங்குகின்றோம். வணக்கம் ஆய்வுகள். It's a great honor and privilege for me to warmly welcome Mr. Anupama Mangala Vikramarachi, the newly appointed district secretary of Mangalore, for this special occasion. மற்றும் எனது பிரதேச செயலாளர் TMM அல்சாசன் அவர்களையும் வருட சந்தர்ப்பத்தில் வரவேற்றுள்ளோம். மேலும் ஏழை மஜித் நிறுவன பணிப்பாளர் ஏசியன் பழையில் நிர்வாகத்தினர் தேசிய அலுவலர் சமூக தலைமை முகாமையாளர் கணிதத்துக்குரிய ஓய்வு பணிவாச தலைவர் மற்றும் எமது பிரதேச அனைத்து ஊழியர்கள் கமிட்டி கிராம சேவகர் மற்றும் அபிவிருத்தி அனைவரையும் வருகிற இந்நிகழ்வுக்கு வரவேற்றவனாக எமது இந்நிகழ்வு புதிய காலத்தில் தயார் செய்யப்பட்டு எமது நோன்பு பின்னால் மற்றும் தமிழ் சிங்கள புத்தாண்டு இரண்டைக்கும் சேர்த்த வண்ணம் எனது புதிதாக பதவியேற்ற VS அவர்களும் வருகிற நாளை எதிர்பார்த்து நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்திருந்தோம். இருந்த போதிலும் ஒரு குறுகிய ஏற்பாட்டின் அடிப்படையில் நாங்கள் முடியுமான வரையில் இந்த நிகழ்வு ஏற்பாடு செய்திருந்தோம். இந்த நிகழ்வுக்கு வருகிற அனைவரையும் இந்த கூட்டம் முடிவரும் வரை மிகவும் சுருக்கமாக அவசியமாக முடிவுனால ஆர்வமாக ஒரு 40 நிமிடம் மாத்திரம் இந்த உண்மையில கலந்து கொண்டிருப்பார். அதுவரையில் இருந்து இந்த நிகழ்வு சிறப்புமாக கேட்டு விடைபெறுகின்றோம். வசந்த். அந்த வரவேற்பு உரையினை வழங்கி சென்ற எங்களது அன்புக்கு மதிப்புக்கும் உரிய கணக்காளர் KMS அமீர் அலி சார் அவர்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டோம். அடுத்து தலைமை உரையும் எமது அலுவலகத்தில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் இணைய வழி சேவை தொடர்பான அறிமுகத்தையும் வழங்குவதற்காக எங்களது அன்புக்கும் மதிப்புக்கும் உரிய பிரதேச செயலாளர் TM முகமது அன்சார் சார் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம்.
අද දින අපේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයේ සිංහල හා දෙමළ කවුරුදු ඒ වගේ අපේ රක්ෂා උත්සවයේ අද අපි අද ෆෙස්ටිවල් පාර්ටි එක ඇරේන්ජ් කළා. ඒ වගේ අපේ අලුත් දිසාපතිතුමාව අපි ඉතාම ගෞරවයෙන් විදිහටම යාව පිළිගන්න ඕන විදිහට අපි මේ විදිහට ඒ උත්සවයේ අපි පාවිච්චි කරන විදිහටම අපි මේවත් ඕගනයිස් කරා. හැබැයි කාරණාව දෙක තිබුණා. අපේ දිසාපතිතුමා අනුපම මංගලරාජ්‍යය කලින් අපේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයට යා ප්‍රාදේශීය විදිහටම හොඳටම සියලු දෙනාගේ මනස ජයග්‍රහණය කරන මට්ටමට වැඩ කරලා තිබුණා. ඒ නිසා හේතුමාව විශේෂයෙන් අපේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයේ වෙනුවෙන් හේතුමාට උණුසුම් උත්සවය කරන්න ඕන අවශ්‍යතාවය තිබුණා. ඒ විදිහටම හේතුමා දැනට අපේ දිස්ත්‍රික්කයේ පොදුවෙන් සාපේක්ෂව විදිහටම දැන් වැඩ අරගෙන කටයුතු කරගෙන යනවා. ඒ නිසා හේතුමාට ෆන්ක්ෂන් මේවා එකතු කරා. ඒ විදිහටම අපි කාර්යාලයට ජනාධිපතිතුමාගේ මැනිෆෙස්ටෝ අනුව ලංකාවේ දැනට කරුණු තුනක් යටතේ ලංකාවේ සියලු වැඩසටහන කරගෙන යනවා. mainly that's clean Sri Lanka ඒ වගේ digital Sri Lanka අන්තක තුප්පත් ගම කරන් කිරීම අර digital Sri Lankaවේ යටතේ අපි මොනවද අපේ පැත්ත මොනවා හරි කරන්න ඕන කියලා අපි ඔෆිස් එක අපි පොඩි තාක්ෂණයේ digital තාක්ෂණයක සිස්ටම් එකේ අපි ඕන එක හදලා ගත්තා. ඒ තාක්ෂණයේ අපි මාස කිහිපයක් අපි භාවිත කරන්න වෙනවා. නමුත් අද අර අලුත් වේෂන් එක කරලා ඒ වේෂන් එක අපේ දිසාපතිතුමාගේ අතින් අද ඒක අද විවෘතය කරා. ඒ ෆන්ක්ෂන් තුනම එකතු කරන්න ෆන්ක්ෂන් තමයි මේ ෆන්ක්ෂන් එක ඇරේන්ජ් කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපේ ආරාධනාව පිළි අරන් මෙහි එමින් සිටින්නේ අපේ දිසාපතිතුමා අපේ වර්තමාන සාපේතුමා කලින් අපේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයට වැඩ කරපු අපේ ප්‍රාදේශීය තුමා විදිහට කටයුතු කරපු අපේ අනුපම මංගලරාජ මහතාව මම ඉතාම ගෞරවයෙන් මම ආරාධනා කරනවා. அதே போன்று இங்குடைய சந்திக்கக்கூடிய ஏனைய எங்களுடைய அலுவலகத்தினுடைய சிரேஷ்ட உத்தியோகத்தர்கள் அதே போன்று பள்ளிவாயல் சார்பாக வருகை தந்திருக்கக்கூடிய இந்த ஊருடைய சிவில் சமூக பிரதிநிதிகள் எங்களுடைய அலுவலகத்தினுடைய சகல உத்தியோகத்தர்களையும் நான் மிகவும் அன்போடு விடுத்துக் கொள்கின்றேன். எங்களுடைய அலுவலகத்தை பொறுத்தவரையிலே எங்களுடைய அலுவலகத்தினுடைய மோட்டோ දිසාපතිතුමනි අපේ මෝටෝ විදිහටම අපි හදලා ගත්තේ excellence in every step සියලු පියවරක්ම විශිෂ්ටයි කියලා. අපි කරන්න සියලු දේවල් වලට අපි ඔය විශිෂ්ට මට්ටමේ කරන්න ඕන කියලා තමයි අපේ ආසාව. අස්මේ අපේ මිෂන් විදිහටම united not divided prosperous and progressive Kalmune strengthened by effective public service. On the effective public service එකයි අනිත් එක inclusive and sustainable development. අපේ කරපු development සම්පූර්ණයෙන්ම sustainable විදිහටමයි අනිත් එක inclusive. සියලු දෙනාම එකතු කරලා සියලු කණ්ඩායම එකතු කරලා මට්ටමයි අනිත් එක accountable governance rooted with integrity. අනිත් එක ensuring well-being of all and serving as a model for the nation. අපේ division එක ශ්‍රී ලංකාවට ආදරේ මේ model ආදර මොනවද කියන්නේ ආදර්ශය ඩිවිෂන් විදිහටම පරිවර්තනය කරන්න ඕන කියලා තමයි අපේ විෂන් ආරම්භය. මිෂන් එක delivering efficient high quality and citizen centered public service පළවෙනි එක අපිට efficient high quality and citizen centered public service ඒ විදිහට තමයි අපි front desk එක අපි prepare කරේ. planning and implementing inclusive and sustainable development programs දෙවෙනි එක අපේ programs ටික ඔක්කොම inclusive තියෙන්න ඕන sustainable තියෙන්න ඕන. තුන්වෙනි එක transparent accountable and integrity driven administration එක සම්පූර්ණයෙන්ම transparent accountable and integrity තියෙන්න ඕන. අනිත් එක coordination with relevant institution promoting justice unity and social harmony enhancing the well-being of quality life of all people of the Kalmune division while striving to be a model for the nation. This is our mission statement. Next. Based on this mission,
we have prepared some goals. Enhance public service delivery. අපි public service එක විශිෂ්ට මට්ටමකට අපි ගෙනියන්න ඕනේ. Promote inclusive and sustainable development. අපි ව්‍යාපෘති අපි කරපු සියලු වැඩ ටික ඔක්කොම inclusive. ඒ කියන්නේ අර GETSI අනුව සියලු කණ්ඩායම එකතු කරන්න. Gender equality, disabled ඒ විදිහටම මෙතනින් ඉන්න සියලු ආගමේ අනුගමනය කරලා ඔක්කොම එකතු කරලා sustainable development විදිහට තමයි අපේ development විදිහට promote කරන්න ඕනේ. Transparent accountable administration තියෙන්න ඕනේ. Integrity in governance තියෙන්න ඕනේ. Institutional coordination හරි strength මට්ටමේ තියෙන්න ඕනේ අපේ goal එක. ඒ විදිහටම promote justice, unity and social harmony, enhance quality of life. අපේ ජනතාවගේ life එක quality වෙරිදුවන කරන්න model division විදිහටම අපේ division එක පරිවර්තනය කරන්න තමයි අපේ goal එක. ඒ goal එක අපි achieve කරනවා නම් මෙන්න මේ values ටික අපිට අවශ්‍ය කියලා අපි categorize කරා. Integrity අපිට තියෙන්න ඕනේ. Citizen centered service එක අපි provide කරන්න ඕනේ. අපේ සියලු වැඩ ටික ඔක්කොම transparency, accountability තියෙන්න ඕනේ. Inclusiveness තියෙන්න ඕනේ. Sustainability තියෙන්න ඕනේ. අපේ වැඩ සම්පූර්ණ වැඩවලට collaboration, coordination තියෙන්න ඕනේ. Justice and fairness, professionalism and excellence සියලු අපේ වැඩ කටයුතු වලට තියෙන්න ඕනේ. Unity and social harmony. එතනින් අර අපේ අර goal ටික ජයග්‍රහණය කරනවා නම් achieve කරනවා නම් මෙන්න මේ values ටික අපිට අවශ්‍ය කියලා අපි value ටික අපි set කරලා ගත්තා. ඒ පළවෙනි අපිට goal එකෙන් තියෙන්නේ අර public centered service. එතකොට public centered service නම් public මහ ජනතාවට මොනවා හරි බාධාවක් නැතුව ඒගොල්ලෝ සතුටින් අපේ සේවාව ගන්න ඕන කියලා තමයි අපි අර front desk එක අපි start කරේ. ඒ desk එක අපි නම් කරේ සාපේතුමනි smile desk කියලා. ඒක අපි ආරම්භන every service begin and ends with a smile. මේ පළවෙනි සේවාලාභීන් අපි ඔෆිස් එකේ එනකොට අපි ඔෆිසර්ස්ලා සිහිනයෙන් එයාව පිළිගන්නවා. ඒ විදිහට මේ සේවාව අරගෙන එනකොට begins with smile. එයා සිහිනයෙන් තමයි පිටත් වෙන්න ඕනේ. Satisfaction එක. ඔතකොට අර public is welcome with respect, service friendly and professional, public lives happy and satisfied, officers maintain positive attitudes. ඒවා තමයි අපි smile desk එකෙන් අනුව අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතනින් අපි smile desk එක අපි open කරන්න උනේ one stop service hub for all public needs. දැනට නම් සාමාන්‍යමනේ අපේ ඉඩමක මැදි ඔක්කොමලා මේ branch එකේ එවිල්ලා ඔක්කොම rush වුණා. දැනට සියලු branch එක තියෙන සියලු ප්‍රධාන සේවා ටික ඔක්කොම පල්ලෙහාන් ගෙනාවා. එතනින් අර one stop service hub විදියට තමයි ඔතනින් දෙන්නේ. Seamless connection with all branches. අර මිනිසුන්ට මොනවා branches එක කවුද ඉන්නේ මොනවද branch කොතන තියෙන්නේ කියලා ඒගොල්ලෝ දැනට ඕනේ seamless. ඒගොල්ලෝ දන්නේ ඒවා. ඒගොල්ලෝ එනවා service එක අරගෙන ඔහොම එනවා. අනිත් එක smart registration and real time tracking. අපේ system එකේ real time tracking තියෙනවා. Transparency, accountability අපේ එකේ තියෙනවා. Data driven decision with clear statistics. கொஞ்சம் கதைக்கு வேணாமா? Right. சரி கதைக்கு வேணாம். Right. அதில் எங்களோட டிசிஷன் எல்லாமே என்னென்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலா ஏன்னா நாங்கள் இப்போ அப்படி ஒப்போமே ஏன்னா கஸ்டமர்ஸ்லாගේ සම්පූර්ණ තොරතුරු ටික අපි ලියාපදිංචි කරපු නිසා සම්පූර්ණයෙන්ම තොරතුරු අපේ ගාව තියෙනවා ක්ලියර් ස්ටැටිස්ටික් තියෙනවා එන අපේ ඩිසිෂන් ටික ඔක්කොම very clearly අපි ඩිසිෂන් එක ගන්න පුළුවන් digital and paperless operation එක තමයි අපි ගොඩක් පැත්තට අපි යන්නේ comfortable and welcoming environment අපි මෙතනින් අපි AC නෑ අපි හරි heat එකේ ඉන්නවා නමුත් ඔතනින් අර මිනිස්සුන් එන නිසා ඒ පැත්තේ අපි තිබිච්ච AC අර මේ ඔක්කොම එකතු කරලා රිපෙයාර් කරලා හයි කරලා අර ඉස්සරහ තියෙන අර කොටස් ටික අර මිනිස්සුන්ට අර හොඳම සේවාව ගන්න ඕන විදිහටම පරිවර්තනය කරලා තියෙනවා fair and orderly service කලින් අපි සර්විස් එක ගන්නකොට ටෝකන් නැති වුණොත් නම් කවුරු හරි පස්සෙන් එන අය ඉස්සරහ සර්විස් එක ගන්න මට්ටම තිබුණා දැනට ඔක්කොම ටෝකන් මොනිටර් එක බලලා අනවා ෆෙස්කම් ෆෙස් විදිහටම කරන්ට් මට්ටමට හදලා තියෙනවා faster simpler and citizen focused services enhance public trust and satisfaction තමයි අපිට ප්‍රධාන අරමුණ ඒ නිසා තමයි අපි අද අපේ integrated service management system ISMS කල්පනේ divisional secretariat එකේ අපි මේ අර අලුත් system එක අපි launch කරේ ඒ system එකේ කරුණු තුනක් තියෙනවා පළවෙනි කරුණ තමයි live token monitors එක මෙතන token එක අරගෙන පිටින් ඉඳලා තුත් token එක අරගෙන ආයේ උදාහරණයට යාගේ token 20ක් නම්
විනාඩි 20ක් මෙතනින් එයා ඉන්න ඕනේ. එයා ගෙදර ගිහිල්ලා එයා අර අපි ලොග් ඔන් කරලා එයාගේ මේක page එක එයා live token එක බලන්න පුළුවන් කොයි token එක එනවා කියලා. එයාගේ token 20ක් නම් 19 එනකොට එයා මෙතනින් આવුත් නම් තත්කාලේ පටස් කාලේ එයාගේ service එක අරගෙන යනවා. ඒ විදිහටම service එක කොහමද request කරන්නේ අනිත් එක DS office appointment එක. ඒක විශේෂයෙන් මට මෙහෙන් acting අපි accountant මහත්තයාත් acting අපේ ඒ නිසා මේ සමහර වෙලාවට අර මිනිස්සුන් ඇවිල්ලා අපේ බල මේ හම්බෙන්න එනවා එතනින් අර තොරතුරු ඒගොල්ලෝට දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අර ડોක්ටර්ස්ලා බුක් කරන විදිහටම අර බුකින් එක දාලා තියෙනවා. අපි එන දවස් ටික ඔක්කොම මෙන්න මේ දවස් වලට මෙන්න මේ වෙලාවට අපි ඉන්නවා කියලා කලින් අපි සතියකට කලින් අපි ෆීඩ් කරනවා. එතනින් අර මිනිස්සුන් කරලා ටයිම් එක બ્લોක් කරලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කරුණුවට අපි මීට් කරලා එනවා කියලා. මෙන්න මේ කරුණුවට ඒගොල්ලෝ මීට් කරන්න එනවා කියලා අපිට දැනුවත් කරනකොට අදාළ නිලධාරීලා අපි තියාගෙන අර සර්විස් එක ඉතාම විශිෂ්ට මට්ටමේ දෙන්න පුළුවන් විදිහට තමයි අපි අර අපොයින්ට්මන්ට් ඒවාදුත් දාලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපි මේ සමහර ෆීචර්ස් ටික අපි ඇඩ් කරලා තියෙනවා. අවශ්‍ය ෆෝම්ස් ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් ඒවා. මෙතනින් අර පබ්ලික් සර්විස් විදිහටම ඩිජිටල් රෙජිස්ට්‍රේෂන් සිස්ටම් තියෙනවා. registered every visitors and service request. අපිට ඔෆිස් එකේ ඉන්න සියලු දෙනාම මේ කලින් අපි මේ ෆ්‍රන්ට් ඔෆිස් විතරක් තමයි රෙජිස්ටර් කරේ. දැනට අපේ ඔෆිස් එක කවුරු හරි ආවොත් නම් accountant මාත්‍යාව මීට් කරලා කියන කියලා එක්කෙනෙක් ආවොත් නම් හරි එයා රෙජිස්ටර් වෙනවා. එතකොට අපිට රියල් ටයිම් රෙජිස්ට්‍රේෂන් වෙනවා. token based queue management system, FESCOM FESSERVE mechanism, live token display and monitoring. අනිත් එක service tracking system. මෙතනින් අර අපි access එක දෙනවා customers ලාට ඒගොල්ලෝ log කරලා ගෙදර ඉඳලා බලන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් land file එක එයා දෙනවා නම් දෙනට මොනවද තත්වයට තියෙන්නේ කියලා එයා check කරලා බලන්න පුළුවන්. CEO මාත්‍යා ළඟ තියෙනවද නැත්නම් අස්සම් කරලා subject එක ගියාද කවද ඒවා ගන්න පුළුවන් කියලා ඒවා ඔක්කොම progress එක citizen customers ලා track කරන්න පුළුවන්. online appointment booking, document download facilities, service information access මේ විදිහටම තියෙනවා. අනිත් එක සාපේතුමනි අපි මොබයිල් ඇප් එකක හැදුවා. එතනින් අර ඊයේ අර පොඩි කස්ටමයිස් කරන්න ඕන නිසා අද මේ සර්ට හරියටම පෙන්වන්න බැරි වුණා. එතනින් අර අපි මොබයිල් ඇප් එක තව දවස් දෙක තුනකින් අපි රිලීස් කරනවා. ඒ මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් හරහා ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා නම් අර පබ්ලික් ගෙදර ඉඳලාම සමහර සර්විස් ටික බුක් කරන්න පුළුවන්. සේව මොනවද අවශ්‍ය මේ උදාහරණයට birth certificate එක නම් කරෙක්ට් කරන්න ඕන නම් අවශ්‍ය documents මොනවද කියලා බලන්න ඕන. එයා ගිහිල්ලා අර app එක ගිහිල්ලා ක්ලික් කරලා බැලුවොත් නම් මේ අදාළ documents එක ඕන කියලා අතනින් සටහන් වෙනවා. අදාළ documents එක අරගෙන ඇවිල්ලා එයාව book කරලා ඒ building අරගෙන යනවා. ඒ විදිහටම අර mobile application එක තියෙනවා user account login system. customers ලා අර අපේ මේ සේවා ලාභින් ඒගොල්ලෝගේ user එක create කරන්න පුළුවන් විදිහට හදලා තියෙන්නේ. අනිත් එක administrative staff features උත් අපේ app එක අපේ system එක හදලා තියෙනවා. service completion recording. අපිට එන service සියල්ලම complete වෙන්න ඕනේ. ඒ records ටික ඔක්කොම අපි බලනවා. ඒ විදිහටම leave management system එක එතනින් include කරලා තියෙනවා. ආපහු staff leave ගන්න ඕන නම් ඉස්සරහ වගේ කොලයට ඕනේ. ඉස්සරහ කලින්මුත් අපි ඒවා ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරා. ඔඩිට් එක අපිට පොඩි ප්‍රශ්නයක් ආවා කොල අර මේ ඕන කියලා. නමුත් අර කොල නැතුව තමයි අර සිස්ටම් එක හදලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ කවුරු හරි ලීව් අප්‍රූව් කරනවා රික්වෙස්ට් කරනවා නම් ඇක්ටිං අය ඔතනින් මේ සිස්ටම් එකකින් ලොග් වෙලා මම ඇක්ටිං කියලා කරන්න ඕනේ. අදාළ CC එක රෙකමන්ඩ් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අප්‍රූවල් ඔතොරිටි එනවා. අප්‍රූවල් ඔතොරිටි අප්‍රූව් දෙනවා. අනිත් එක ඇඩ්වාන්ස් ප්‍රෝග්‍රෑම් ඩයරි ටික ඔක්කොම මේවත් එනවා. ෆයිල් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම්, මෙයිල් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම්. දැනට අපි මෙයිල් එක මීට් කරලා තමයි දෙන්නේ. නැවත ස්කෑන් කරලා ඒ සිස්ටම් එක හරහා අදාළ ඔෆිසර්ස් ලාට මේ මෙයිල් එක ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි අපි සිස්ටම් ටික ඇඩ්වාන්ටේජස් එක හදලා තියෙනවා. අද හටගෙන right. නමුත් අපිට මේ අපිට ක්ලියර් විෂන් තියෙනවා. අපිට ස්ට්‍රොං මිෂන් තියෙනවා. අපිට මේ ස්ට්‍රැටජික් ඩිරෙක්ෂන් එක අපිට හොඳටම තියෙනවා. නමුත් අර ඩිවිෂනල් සෙක්‍රටරියේට් සිග්නිෆිකන්ට් රිසෝස් කන්ස්ට්‍රේන්ට් එක තියෙනවා. සර්ට් අපි පර්සනලි කතා කරන පිළිම කියන්න ඕනේ ඔෆිස් ස්පේස්, IT ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර්. අපි ෆ්‍රන්ට් ඔෆිස් එක කවුන්ටර් 20ක් තියෙනවා. නමුත් අපිට මේ මැෂින් නම් 3ක් විතරක් තමයි තියෙන්නේ. ලැප්ටොප් නැහැ. මේ ෆ්‍රන්ට් ඔෆිස් එක ඊවෙන් අර ප්‍රෙසිඩන්ට් ෆන් කරන අයතු තමන්ගේ මොබයිල් එක කරන මට්ටම තමයි තියෙන්නේ. තිසාපෙතුමනි ඒ නිසා ඒක ඔබතුමාට ඒක වෙලිම කරනවා. ඒක තමයි කන්ස්ට්‍රේන්ට් ඒවා විදිහටම ගොඩාක් අපිට තියෙනවා.
නමුත් although faced with resource constraint නමුත් මෙන්න මේ විදිහටම අපිට ඉඩ මදි අපි මේ machines නෑ laptop නෑ ඒවා නැති වුණාට නමුත් අපි determine කරලා තියෙනවා අපි තීරණය කරලා තියෙනවා move forward අපිට තියෙන ටික සම්බත් ටික හරි ආකාරයෙන් පාවිච්චි කරලා commitment innovation and collective effort එක අනුව අපි දැනට ඉදිරියට එන තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ නිසා සාපල්තුමනි ඔබතුමාගේ අවශ්‍ය සහයෝගයක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ඔබතුමා අනිවාර්යයෙන්ම දෙනවා දැනට සර් අපිට පොරොන්දු වුණා අපිට මේ ගොඩක් දේවල් කරලා දෙන්න කියලා අපි ඉතාලම ඉක්මනින් අපේ මම හිතන්නේ අපේ හෝලක සීතලය කරන්න AC කරන්න පුළුවන් කියලා එතකොට ඊළඟ සැරේ අපේ සර් එනකොට අපි හොඳ හවසකට එක පිළිඳ පුළුවන් කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ විදිහටම අපිට ගොඩක් කරලා දෙන්න කියලා සර් පොරොන්දු වුණා ඒ නිසා සර්ට අද මේ අර සර් අපිට වැඩ කරපු නිසා සර් මේ ගැන සම්පූර්ණයෙන්ම දන්නවා මම ඩිවිෂන් තොරතුරු කිසි දෙයක් සර්ට මම කිව්වේ නැහැ හැබැයි සර් CL ඔෆිස් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලට මීටින් වලට මගේ ඔෆිස් විදියට තමයි කල්මුණ ඔෆිස් එක කතා කරන්නේ සර් ඒක අහන්නේ මහෝය ගැන ටික කියනවා නැත්නම් කල්මුණේ ටික විශේෂයෙන් සටහන් කරලා මෙන්න මේ කියලා අහනවා ඒ නිසා සර්ට අපේ ඔෆිස් සියලු ස්ටාෆ් වෙනුවෙන් ඉතාම ආදරයෙන් අපේ ඔෆිස් එක පිළිගන්නවා අපේ පොඩි පිළිගැනීම සර් මේ මොනවද අපේ පුංචි ආරාධනාව පොඩි ඇරේන්ජ්මන්ට් ඒ සර් ඒවා සැටිස්ෆයි කරන්න ඕනේ කියලා ඉල්ලලා මගේ කතාව හෙන්ඩ වෙනවා කොහොමද அந்த தலைமை உரையுடன் இணைந்த கல்முனை பிரதேச செயலகத்தில் வழங்கப்படுகின்ற இணைய வழி சேவை தொடர்பான அறிமுகத்தை வழங்கிச் சென்ற எங்களது அன்புக்கும் மதிப்புக்கும் உரிய பிரதேச செயலாளர் எம் முகமது அன்சாப் அவர்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு அடுத்து இன்றைய நிகழ்வின் பிரதம அதிதியை போற்றி எழுதப்பட்ட சிங்கள மொழியில் எழுதப்பட்ட கவிதை ஒன்று இடம்பெற இருக்கின்றது அந்த கவிதையினை வழங்குவதற்காக கல்முனை பிரதேச செயலகத்தின் கவிதாகினி கவிக்குயில் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் சுமையா மூஸ் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம் ගරු ප්‍රදේශීය ලේකම්තුමනි මගේ ඔෆිස් එකේ යාළුවනි හැමෝටම සුබ දවසක් අස්සලාමු අලයිකුම් වණකම් අයබෝවන් dear GA sir මම ඔබතුමාව මීට කලින් හම්බ වෙලා නැහැ ඔබතුමා මෙහි වැඩ කරපු කාලේ මම මෙහි ඔෆිස් එකේ හිටියෙත් නැහැ ඒත් ඔබතුමා ගැන කවියක් ලියන්න තරම් ඔබතුමා මගේ හිතට ගොඩාක් සමීප කෙනෙක් වෙලා ඉන්නවා. ඒක කොහොමද වුනේ කියලා ඔබතුමා හිතනවා ඇති. ඔබතුමා GA වෙන්න කලින් අපේ ඔෆිස් එකේ අය ඔබතුමා ගැන ගොඩාක් දේවල් කියනවා. මම අහලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මගේ යාළුවෝ වන යාසින් සර් සහ ජිහාන් මාත්‍යා ඔබතුමා ගැන ගොඩාක් දේවල් කියලා තියෙනවා මම අම්පාර GA ලෙස ඔය අම්පාර GA ලෙස පදවිය ලබා වෙලාවේ ගොඩාක් අය ගොඩාක් සතුටු වුණා ඒක මම දැක්කා ඔබතුමා පාලකයෙක් විතරක් නෙවෙයි හොඳ යාළුවෙක් ගුරුවරයෙක් වගේම ජනතාවට ආදරය කරන සේවකයෙක් ඒ වගේම ඔබතුමා මිනිසුන්ගේ හිත දිනාගෙන ඉන්නවා කියලා මම තේරුම් ගත්තා. අන්න ඒ වගේ මේ දක්ෂ නායකයෙකුට සුබ පතන්න මට අවස්ථාව දීපු අපේ DS ට ස්තුති කරමින් මම මගේ පොඩි කවිය ඉදිරිපත් කරනවා. ආදරණීය හදවත් තියෙන නායකයාණෙනි. දිගාමටුල්ල එළිය ගෙනාපු අභිනව නායකයාණෙනි. යුක්තියේ මාවත පෙන්වන ගරු නායකයාණෙනි ඔබේ පෙනුම වගේම ඔබේ හදවත් හරිම ලස්සනයි ඔබේ උස වගේම ඔබේ අදහස් සහ සිතුවිලි හරිම උසයි
හෙම අතින්ම වෙටලා තියෙන රට ගොඩගන්න ඔබතුමාට ආදර්ශය අපි කරගන්නවා. ඔබතුමාට සහයෝගය දෙන්න අපි කැමැතින් ඉන්නවා. පරණ යාළුවත් අලුත් කරගන්න ආයත් අපි හොයාගෙන ආප ඔබේ පෙමිණිගෙන අපිට ගොඩාක් සතුටුයි. අම්පාර දිස්ත්‍රික් ඔබ යට අලුත් වේ. ඔබ සේවයට අපේ සහභාගීය හැමදාමත් ලැබේ. ස්තුතියි. இன்றைய நிகழ்வின் பிரதம அதிதி அவர்களை வாழ்த்தி கவிதை பாடி சென்று கல்லை பிரதேச செயலக அபிவிருத்தி உத்தியோகர் சுமையா மூசா அவர்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டும் அடுத்து இன்றைய நிகழ்வின் பிரதம அதிதிக்கு பொன்னாடை போர்த்தி நினைவு சின்னம் வழங்கும் நிகழ்வு நடைபெறுகின்றது. அந்த பொன்னாடியை போர்த்தி நினைவு சின்னம் வழங்குவதற்காக எங்களது கல்லை பிரதேச செயலக பிரதேச செயலாளர் TM அன்சார் அவர்களை அன்போடு வழங்குகிறோம். சரி சரி நன்றி அதிதிகளுக்கு. அதனை தொடர்ந்து இன்றைய நிகழ்விலே பிரதம அதிதியாக கலந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கும் அம்பாறை மாவட்ட செயலாளர் அனுபம மங்கள விக்ரம் ஆராய்ச்சி அவர்களின் பிரதம அதிதி உரை இடம்பெற இருக்கின்றது. We kindly invite our chief guest Anupama Mangala Vikram Maharaj, District Secretary of Ampara, to deliver keynote speech on this occasion. Good morning, all of you. Ayubowan, assalamu alaikum. මට උගන්න විදිය තමයි කාලේ. මේ කොහොම මම සිංහලෙන් කතා කරනවා. මුලින්ම මට මෙහෙම ආරාධනා කළා මේ විදියට ට්‍රීට් කරපු එකට මම කල්මුනේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමා ඇතුළු සියලුම මගේ සහෝදර නිලධාරී මහත්මයින්ට සිරිවන්ත ஆரம்பமாக நான் என்னை இதற்கு அழைத்து என்னை ஒரு உதாரணம் ட்ரீட் பண்ணி சந்தோஷப்படுத்தி பிராதேசிக உட்பட சகல உத்தியோகங்களும் நான் දැනට අවුරුදු 12කට කලින් මගේ නීල් දල්ලිස් දිසාපතිතුමා ඉන්න දවස්වල මට මගේ තොර මහාවය පදිතරාව ඩිවිෂන් දෙකේම ප්‍රාදේශීය ලේකම් වෙලා වැඩ කරන දවසක අවසක ඇවිල්ලා කිව්වා මට කල්මුනේ DS වෙලා යන්න කියලා. 12 வருடங்களுக்கு முன்பு நீதி அமைச்சர் அவர்கள் ஜிஆ இருந்த போது சார் அந்த நேரத்திலே மகோயாவை பண்டிதராவிலே டிஎஸ்ஆர் இருந்தார். அதில் ஒரு நாள் தான் நீதி அமைச்சர் சார் பின்னர் கூப்பிட்டு கல்முனை டிஎஸ்ஆர் මම සර් කරන්න උනා මම මේ දෙමළ වචනයක් දෙමළ අයන්නවත් නැතුව මං ගිහිල්ලා කල්මුනේ වැඩ කරන්නේ කොහොමද? நான் சேரோடு பேசினப்பட்டேன் எனக்கு தமிழ்ல ஆனா கூட தெரியாது எப்படி போய் நான் பேசினேன் සර් මට කිව්වා මට පුළුවන් දෙමළ බැරුවට එකේ හරි කරපන් කියලා. මම බලෙන් දැම්මේ කල්මුනේ. சார் தெரியாவிட்டால் பரவாயில்லை என்று ஒரு பலாத்காரமாக தான் என்னை கல்முனையில் வேலை செய்கிறது தான் பேசுகிறேன். හැබැයි මගේ ජීවිතේ ලොකුම වෙනස උනේ කල්මුනේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් විදියට මම වැඩ කරුවට පස්සේ. ஆனாலும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே மிகப்பெரிய மாற்றம் வந்தது கல்முனை මොකද
මං හිතන්නේ අද මෙතන ගොඩක් නිලධාරීන් නැති වුණත් මම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ මාත් එක්ක වැඩ කරපු ඒ කාලේ වැඩ කරපු නිලධාරීන් ගොඩක් ඉන්නවා ග්‍රාම නිලධාරීන් සමුද්‍ර නිලධාරීන් අනිකුත් නිලධාරීන් ඉන්නවා නමුත් මගේ හිටපු සමහරක් නිලධාරීන් පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරීතුමා ඊට පස්සේ සයින්ද මරුදු අපේ දැන් පරිපාලන නිලධාරීතුමා DCO එතකොට දීපන් ජහාන් වගේ ගොඩක් නිලධාරීන් හිටියා මට හම්බෙච්ච මගේ රාජ්‍ය සේවය තුළ මට හම්බෙච්ච අවංගම නිලධාරීන් ටික මට හම්බුනේ කල්මුනේ DS office. ඉංග්‍රීසි උද්‍යෝගතරිලා උත්තරවල ඉනිග්‍රාම උද්‍යෝගතරිල සමුද්‍ර උද්‍යෝගතරිල DCO ஆனால் ஏஓஜிஎன் இருந்தாரு அதே போல சாயந்தரம் ஏவாக இருக்கக்கூடிய அவர்களுடைய ஏவாக இருந்தார் தீபன் இப்படி சிலர்கள் என்ன இருந்தாங்க இவங்கதான் இந்த வாழ்க்கையில நான் என்னோட மிச்சப்படும் அவங்க ஒரு மிக விசுவாசமாக வெளிப்படையாக நல்ல முறையில் பழகிய உத்தியோகத்தர்களாக நான் මොකද අද වෙනකන් මම දෙමළ වචනයක්වත් අකුරක්වත් ලියන්න දන්නේ නැතුණාට මං අස්සම් කරපු කිසිම ලියුමක් වැරදි කියලා ආපහු රිටර්න් මට හම්බෙලා නැහැ. இன்று வரை எனக்கு ஒரு தமிழ்ல ஒரு வசனம் கூட வாசிக்க தெரியாவிட்டாலும் கூட நான் சைன் பண்ண எந்த கடிதமும் கூட இருந்து இதுவரை எந்த ரிட்டர்னோ எனக்கு எதுவுமே கிடைச்சது මට ඇත්තටම මට තමිල මුස්ලිම් කියලා ભેදයක් තිබුණේ නැහැ. අපි හැමෝම එකට වැඩ කරුවා. ඇත්තටම මට අම්පාර දිස්ත්‍රික්ක එකම් විදියට එන්න හම්බෙච්ච ලොකුම හයිය හම්බුනේ මම කල්මුනේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් විදිහට වැඩ කරපු එක. உண்மையிலேயே எனக்கு தமிழ் முஸ்லிம் என்ற அந்த பேதம் கிடையாது ஆனாலும் எனக்கு நான் அப்பாலையே ஜியாக வரதுக்கு எனக்கு ஒரு முக்கிய ஒரு சந்தர்ப்பத்தை அளித்த விஷயமாக கல்முனைக்கு நான் டிஎஸ்ஆக இருந்த விஷயம் தான் මම මේක ඔෆිස් එකේ ඉන්නකොට මම අද ඇතුළට එනකොට මේක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. මම හිතන්නේ ඉතාමත් හොඳ මට්ටමකට දැන් තියෙනවා. මම DS ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ මට්ටමට හරි මේ කාර්යාලය රැගෙන ඒම ගැන. நான் கல்முனையில் இருந்த வரக்கூடிய நேரம் தெரிகின்றது இந்த அளவுக்காவது கொண்டு வந்ததுக்காக මොකද මට මතකයි ඒ දවස්වල කොහොමද මේ කාර්යාලය තිබුණේ කියලා. මම හිතන්නේ ඉන්න පුළුවන් තිබ්බේ මගේ කාමරේ විතරයි. அந்த நேரத்துல இந்த ஆபீஸ் எப்படி இருந்துச்சு எனக்கு தெரியும் அதுக்கு ஒரு මට ලොකු දේවල් බැරි දේවල් මම පොරොන්දු වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මම දන්නවා අම්පා දිස්ත්‍රික්කේ තියෙන පරණම නිල රථය තියෙන්නේ කල්මුනේ DS ඔෆිස් එකේ. எல்லாவற்றையும் என்னால அந்த வாக்குறுதி தர இயலாது ஆனாலும் எனக்கு தெரியும் ஆக பழைய வாகனம் இருக்கிறது கல்முனை சர்வீஸ் ඒකෙන්ද මුලින්ම එන වාහන වලින් අනිවාර්යයෙන්ම මම හිත හැමෝටම කියලා තියෙන්නේ පළවෙනිටම දෙන්නේ කල්මුනේ ඔෆිස් එක අලුත් වාහනයක්. அதனால முதலாக வரக்கூடிய அந்த பெஸ்ட் ஒரு வாகனத்துல முதலாவது வைக்கிற கல்முனை ඊළඟට මම හිතන්නේ මේ බිල්ඩින් එක ක්‍රියේට් කරන්න අමාරු වෙයි අපිට. නමුත් මේකේ ෆික්ස් මේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් නෙවෙයි ස්ථිර කන්ස්ට්‍රක්ෂන් නෙවෙයි. නමුත් මේ මොකද මට මේකේ හීට් එක ගොඩක් දැනෙනවා. මට නිදිමතක් හැදුනා ටිකක් කරලා ඉන්නකොට මේ අනිවාර්යෙන් මේක AC කරලා මේකට මේ කර්ට්ස් දාලා මම හොඳ මට්ටමේ ශ්‍රවණාගාරයක් විදියට මේක හදන්න අවශ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන මම අනිවාර්යෙන්ම ලබා දෙනවා. இடத்துல அருமையான ஹீட் இருந்துச்சு கொஞ்ச நேரம் தூக்கம் போயிட்டு அந்த அளவுக்கு உள்ள கஷ்டமாயிட்டு இருக்கிறது எனவே ஃபுல்லாக இந்த பில்டிங்கை ரெனோவேட் பண்ண இயலா தெரியும் உங்களுக்கு கண்டமெண்ட் லெவல்ல இருக்கு இருந்தாலும் இந்த ஹோலை ஃபுல்லா கர்டன் போட்டு ஏசி போட்டு அழகான අපි අනිවාර්යෙන්ම කල්මුනේ කියන්නේ මම දන්න විදිහට මම කල්මුනේ එනකොට සහ මම දන්න විදිහට කල්මුනේ තමයි මුස්ලිම් ජනතාවගේ ප්‍රධානම නගරය. எனக்கு தெரிஞ்ச வகையில நான் கல்முனைக்கு வரக்குள்ள கல்முனைங்கிறதுதான் முஸ்லீம்களுடைய ஒரு பிரதான நகரமாக இருந்தது. එතකොට මේ කල්මුනේට අනිවාර්යෙන්ම මීට වඩා හොඳ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයක් අවශ්‍යයි. கல்முனைக்கு இதை விட ஒரு மிகச்சிறந்த பிராதேசிய ஆபீஸ் ஒன்று இருக்கிறது கட்டாயம்.
දෙහියත්ත කණ්ඩේර සහ කල්මුණේට මේ දෙකටම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය දෙකක් සහ තව දමනට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයක් හදන්න කලින් හිටපු දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුත් ඉල්ලීම් කරලා තියෙනවා. මම අනිවාර්යයෙන්ම කල්මුණේට ප්‍රමුඛතාවය දෙනවා කල්මුණේට සහ දෙහියත්ත කණ්ඩේට. ඒ දෙකට ප්‍රමුඛතාවය දීලා මම ඉතා ඉක්මනට මට අද බංගේ ලෑන්ඩ් එක බලන්න යමු. අපේ ඉඩම තුල තව අද දෙන්න බැරි වෙයි. තව අවුරුදු දෙක තුනකින් හරි අපිට ඊළඟ කවදා හරි එනකොට හොඳ බිල්ඩින් එකක් හදන්න අවශ්‍ය මුල කියන්නේ ආරම්භය මම අනිවාර්යයෙන්ම යන්න කලින් මේ කල්මුණේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයක් හදන්න අවශ්‍ය පසුබිම අනිවාර්යයෙන්ම ඇති කරනවා කියලා මම அதுபோன்றுதான் வெளியேற்ற வேண்டிய இந்த ஆபீஸ்ல எல்லாம் அனுப்பப்பட்டிருந்துச்சு. வெளியேற்ற வேண்டியக்கும் கல்முனைக்கும் விசேஷமாக கல்முனைக்கு நான் போகிறது இந்த தரையேடாகையும் வரக்கூடிய வருடங்கள்ல கட்டாயமாக நான் என்ன புது பில்டிங் அடிக்கிறதுக்குரிய அந்த ஆரம்ப அடித்தளத்தை போட்டு தான் நான் என்ன செய்வேன். මට ඇත්තනම මම ගොඩක් සමීප ගොඩක් ආදරය කරන කාර්යාලයක් කල්මුණේ. ඉතින් මං හිතන්නේ ඕගොල්ලෝ මොකද ලංකාවේ බේර ගන්න බැරි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ කල්මුණේට තමයි. මං ඒක දන්නවා. හැබැයි මං හිතන්නේ මම ගියාට පස්සේ දෙකටම සිංහල ප්‍රාදේශීය ලේකම්ලා හිටියනම් කල්මුණේට මේ ප්‍රශ්නේ අනිවාර්යයෙන්ම විසඳන්න ගොඩක් දුරට තිබුණා. මොකද මේ පාර දෙපැත්තේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල දෙකක් ලංකාවේ කිසිම තැනකට අවශ්‍ය නැහැ. ඒක මම බොහොම මේ හිතනවා අපේ ජාතීන් අතර එකමුතුකම දැන් මේ ඔෆිස් එකේ මුස්ලිම් විතරක්ද අනිත් ඔෆිස් එකේ දෙමළ නිලධාරීන් විතරක් නෙවෙයිනේ. අපි හැම එකකම ඉන්නවා. මේවා සමහරක් වෙලාවට මට මීට ගොඩක් ඒවා ඩීප් කතා කරන්න බෑ. නමුත් විවිධ අවශ්‍යතා මත පහසුවට සහ වාසියට වෙන් කරපු දේවල්. எனக்கு மிகவும் நெருக்கமான ஆபீஸ் என்ன சொல்லிச்சேன்னா ஆபீஸ் நான் இருந்து போனதுக்கு பிறகு பிராதேசிக வந்திருந்தா இந்நேரம் அந்த பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்குரிய என்ன சொல்லிச்சேன்னா ஒரு நெருக்கமான நிலைமைகள் ஏற்பட்டிருக்கும். ஆனாலும் இது தெரியவில்லையில ஒரு ரோட்ல அங்கால ஒரு ஆபீஸ் ஆபீஸுமாக என்ன பக்கத்து ரெண்டு ஆபீஸ் ஏதோ ஒரு காரணத்தால என்ன பிரித்திருக்கக்கூடிய அமைப்புல தான் அலுவலகங்களுடைய இருக்கு. ஆனாலும் ஆபீசர்ஸ் வேறுபாடல இங்கேயும் எல்லாத்தையும் வேலை செய்கிறோம். அதே போல அங்கால ஆபீஸ்லையும் வேலை செய்கிறோம். ஆனாலும் ஏதோ ஒரு சில முடியாத பல காரணங்கள் என்ன இதுக்கு பின்னால என்ன இருக்கலாம். எனவே இந்த பிரச்சனைங்கிறது ඉතින් මං හිතන්නේ ඕකේ ගැටලු ගොඩාක් තියෙනවා. අපි තාමත් සමහරක් කාට මං උත්සාහ කරනවා අර පෙරිය නීලාවනේ වසමේ අර අස්සසුම දෙන්න බැරුව මම දුක් විඳිනවා මේ දවස්වල. ඒවට මට හොයන්නවත් මේ ලංකාවේ කාටවත් හොයන්න පුළුවන් උත්තර නැහැ. ආගොරෙන්දේ පෙරිය නීලාවනේ ඩිවිෂන් වල අස්සසුමේදී ඉන්න ඩිවිෂන් පිටිකට කියු කාංගතුන් ගේරාමේදී කියන්නේ ලංකා පුරාවටම භූමිය අනුව ස්ථිර සීමා මායිම් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය වලටයි ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාලයටයි තියෙනවා. මේ සීමා මායිම් තියෙන්නේ ගෙදර ගෙවල් අනුව. මේ ගෙදර ටැමිල් නම් ඒක ටැමිල් ඩිවිෂන් ගන්නවා. මේ ගෙදර මුස්ලිම් නම් ඒක මුස්ලිම් ඩිවිෂන් ගන්නවා. එන්නේ එන්නේ මෙම්බරේ ඕර ये ऑफिस की बाउंड्री से देंगे आणि जे ඔබ හුදුක කෙලෙන්නේ නැහැ මේක අමුලොස් නාමකාලා ඔෆිස් කිසෝ කරලා හැබැයි මම තෙල්දෙනිය වැඩ කරනකොට තෙල්දෙනිය තියෙනවා හිජ්ජපුර කියලායි තව හිජ්ජපුරයි දිගන ටවුන් එකට කිට්ටුව තව ගාන නිලධාරී වසමක් 100% මුස්ලිම් පොපියුලේෂන් කිසිම දවසක ඒගොල්ලන්ට වෙනම දේවල් කිසිම දෙයක් කිල්ලුවේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ තමයි අනිත් ඩිවිෂන් වලටත් උදව් කරන්නේ. நான் எல்தனியே வேலை செய்ய போகல இஸ்லாமிய சரி முஸ்லிம் ஏரியா அதே போல இருக்கக்கூடிய முஸ்லிம் ஏரியா அங்க இருக்கக்கூடியவர்கள் யாரும் என்ன கேட்டா இதுக்கு விசேஷமாக இருந்தாங்க என்று ஒரு காலம் கேட்டல அவர்கள் நிறைய உதவக்கூடியவர்கள். ඒකින්ද මම හිතන්නේ මම අනිවාර්යයෙන්ම මම දිස්ත්‍රික් ලේකම් කෙනෙක් විදිහට අම්පාරේ
රාජකාරී කරන තාක්කල් මගේ මේක මගේ ඔෆිස් එක මම මේකේ සේවය කරපු ඔෆිස් එක මට මේක හින්දා ගොඩක් දේවල් ලැබිච්ච ඔෆිස් එක ඒකෙන්ද මම මගේ මේ ඔෆිස් එකට උපරිම සාධාරණයක් කරන්න මම උපරිම උත්සාහ කරනවා ඕගොල්ලොත් මං ඉල්ලන එකම දේ මේ ප්‍රදේශයේ ඉන්නේ බොහොම දුප්පත් බොහොම අහිංසක සල්ලි තියෙන මුදලාල්ලායි එක්කවත් ඉන්නවා නමුත් බොහොම දුප්පත් බොහොම අමාරුවෙන් ජීවත් වෙන ජන කොට්ටාස ගොඩක් ඉන්නවා මම මේ සංස්කෘතිය ඇතුලේ මොකද්ද වෙන්නේ එතකොට මේ සංස්කෘතිය දෙකම අඳුරනවා කොහොමද මොකද මම ඒ කාලේ මම අත්දකපු සමහරක් දේවල් තියෙනවා මේ සංස්කෘතිය තුළ එතකොට මම සමහරක් ඒවා කතා කරන්න කැමති නෑ මේ ඉතින් හැමෝටම සමානාත්මතාවයෙන් සැලකන හැමෝටම සිංහල දමිළ මුස්ලිම් වෙනසක් නැතුව අපි ශ්‍රී ලාංකිකයෝ විදිහට අපි හැමෝම මේ කල්මුනේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශය සංවර්ධනය කරන්න දියුණු කරන්න ඒ දියුණුව තුළින් රටේ දියුණුවට සම්බන්ධ වෙන්න අපි ඔබ සියලු දෙනාම මට සහයෝගය දෙන්නේ කියලා මම ඉල්ලා සිටිමින් මම නිහඬ වෙනවා ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් අස්සලාමු අලයිකුම් அடிப்படையில் நாங்கள் விஷயங்கள் நான் செஞ்சு தருவேன். இந்த பிரதேசத்தை பொறுத்த வரையில நிறைய தனவந்தர்கள் பலர்கள் எல்லோரும் உதவக்கூடியவர்கள் எல்லாரும் இருக்கிற நிறைய துறைகள் கஷ்டக்கூடிய ஆட்கள் எல்லாரும் இருக்கிற எல்லார கலாச்சாரங்களையும் எனக்கு தெரியும் எல்லா கலாச்சாரங்களும் தெரியும் சம்பந்தமான போகல எனவே இதுக்குள்ள நாங்க எல்லோரும் ஒரு ஒற்றுமையோட நாங்க யாரும் நினைக்கிறதா அவர்கள் பார்க்காம நாங்கள் முழுமையாக ஒரு எல்லோருக்காக வேண்டி ஒத்துழைச்சி நாங்கள் ஒரு நல்ல அடிப்படையில் இந்த பிரதேசத்தை நாங்கள் கட்டியிருக்க பார்ப்போம் இலங்கைக்கு ஏதாவது ஒரு முன்மாதிரியாக நாங்கள் இந்த விடயத்தில் இருக்கிறோம் விஷயத்தை தெரிவித்து அந்த இன்றைய நிகழ்வின் சிறப்பு உரையினை வழங்கி சென்று இன்றைய நிகழ்வின் பிரதம அதிதி அம்பாறை மாவட்ட செயலாளர் அனுபம மங்கள விக்ரமாராய்ச்சி அவர்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டோம். அடுத்து இன்றைய நிகழ்வின் இறுதியாக நன்றி உரை இடம்பெற்றிருக்கின்றது. அந்த நன்றி உரையினை வழங்குவதற்காக கல்முனை பிரதேச செயலக நிர்வாக உத்தியோகர் ஏசிஎம் பலீல் சார் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். எங்களுடைய மதிப்புக்குரிய மாவட்ட செயலாளர் அவர்களே, நிகழ்வுக்கு தலைமை தாங்கியிருக்கின்ற எங்களுடைய பிரதேச செயலாளர் அவர்கள் மற்றும் வரவேற்பு உரையை நிகழ்த்திவிட்டு அமர்ந்திருக்கின்ற எங்களுடைய கணக்காளர் மற்றும் உதவி திட்டமிடல் பணிப்பாளர், அதே போன்று எங்களுடைய சமுத்தி தலைமைக்கூட முகாமையாளர், அதே போல் எங்களுடைய கல்நெக்குடி ஜும்மா பள்ளிவாசலின் தலைவர் கௌரவ எம்ஏ அப்துல் அசீஸ் அவர்கள், அதே போன்று இங்கு சமூகமளித்திருக்கின்ற எங்களுடைய காரியாலய சகல உத்தியோகர்களுக்கும் சகலரையும் விழித்தவனாக இன்று எமது அலுவலகத்திற்கு வருகை தந்துள்ள இந்த நிகழ்வுகளில் கலந்து கொண்டு கௌரவித்த மதிப்புக்குரிய எங்களுடைய அம்பாறை மாவட்ட செயலாளர் டிஸ்ட்ரிக்ட் செக்ரட்டரி ரெஸ்பெக்டட் சார் அவர்களுக்கு எமது அலுவலகத்தின் சார்பில் மனமார்ந்த நன்றியை முதற்கண் தெரிவித்துக் கொள்வதில் நாங்கள் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். அதே போன்று எங்களுடைய மாவட்ட செயலாளர் அவர்கள் தற்பொழுது எங்களுக்கு தங்களின் பெருமதிமிக்க நேரத்தினை எமக்காக ஒதுக்கி எமது அலுவலக செயற்பாடுகளை எல்லாம் நேரில் வந்து பார்வையிட்டு பெருமதியான ஆலோசனைகளையும் வழிகாட்டுகளையும் அதே போன்று சில வாக்குறுதிகளையும் தந்து அவர்கள் தற்பொழுது அமர்ந்திருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கு எமது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு அதே போன்று எமது அலுவலகத்தின் எதிர்கால அபிவிருத்திக்கும் சேவைத்திறன் மேம்பாட்டுக்கும் எங்களுடைய இந்த வருகை பெரும் உந்து சக்தியாக அமையும் என்று அதற்காக மேலும் எங்களுடைய மாவட்ட செயலாளர் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து
எமது அலுவலக உத்தியோகத்தர்களின் அனைவரினதும் ஒருமித்த பங்களிப்புடன் இந்த கடந்த நோன்பு பெருநாள் அதே போன்று சித்திரை புத்தாண்டை முன்னிட்டு ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட சிற்றுண்டி உபசரிப்பு நிகழ்வு மிகவும் இன்று வெற்றிகரமாக நிகழ்ந்து முடிந்திருக்கின்றது. இன மத கலாச்சார வேறுபாடுகளுக்கு அப்பால் எமது உத்தியோகத்தர்கள் நாங்கள் சகோதரத்துவத்துடனும் செயற்பட்ட இந்த அலுவலகத்துக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இந்த வைபவத்தை மிகவும் சிறப்பாக ஒழுங்கு செய்த எமது பிரதேச செயலாளராய் தலைவராக கொண்ட ஊழியர் நலம்புரி சங்கத்திற்கும் அதன் நிர்வாகிகளுக்கும் எமது விசேட நன்றிகள். அதே போன்று இரவென்றும் பாராமல் இந்த வைபவத்தை இந்த மண்டபத்தை ஒழுங்கு செய்வதற்கு ஈடுபட்ட எங்களுடைய சில உத்தியோகத்தர்களை இந்த இடத்திலே நன்றி தெரிவித்து தமது பணிகளில் தம்மை அர்ப்பணித்து உழைத்துக் கொண்டிருக்கும் உத்தியோகத்தர்களுக்கும் இந்த வைபவத்துக்கு வருகை தந்து இவ்வளவு நேரம் பொறுத்திருந்து இங்குள்ள இந்த வைபவத்தை சிறப்பாக கொண்டு செல்வதற்கு ஒத்துழைத்த உத்தியோகத்தர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்து அதே போன்று இங்கு நிகழ்வை ஊடக வாயிலாக கொண்டு செல்வதற்காக வேண்டி வருகை தந்திருக்கின்ற எங்களுடைய ஊடகவியலாளர்கள், போட்டோ எடுப்பவர்கள் மற்ற அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்து எனது இந்த நன்றி உரையை முடித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி. அஸ்லாம். அந்த நன்றி உரையினை வழங்கிச் சென்ற கல்முனை பிரதேச செயலக நிர்வாக உத்தியோகத்தர் ஏசிஎம் பழனிசாமி அவர்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இன்றைய நிகழ்வுகளை நிறைவு செய்து கொள்கின்றோம். நன்றி.